Quintas, quintas. Quintas si Lumibaw. Quintas, quintas. Okay, masyadong babaon. Ba't nakakatira yun? Iko! Tao! Ano, tatlo line kasi. Shout out kay Batnot. Sab daw, sab. Ano, yung Hoy! mamaya isa, mamaya. Jipoy! Hindi court ng tulak to. Puroy, puroy. Sab, sab. Iding, in. Aguilar, in. Bravo, out. Out si Bravo. Out din si Puroy. Bakit pa ba yan? Okay, ito ka ang umoy. Yan lang mo. Babay. Eh, taboy sa lasis ko. Hindi siya naman gender mo. Eh, bakal makarla mo. Ay, bigyan mo. Gunya, agila. Tangtan. Kasi kwenta kayo. Kasi kwenta kayo, tulungan mo siya. Uy, sigaw mo pa ka na. Oras. 7 minutes. Ganun mo lang. Labay kang nisi. Ayan. May tao po man, may tao po man. Di ba nansuk to? Tan sapo. Oy, tinan mo. Ipor. Tan sapo rin dalam kasi may makambula. Uy, score. Parang ito man. Hindi, 14 seconds na. 14 seconds. Siya. Ada sapo ko na. Tan sapo ko tingnan. Tan rebound. Aguilar. 10 seconds to shoot.
basket, counted. Anong depensa yun? Tatlo na kayo? 25 Paul. Yan. Foul, 25, dulag. Si ano, si... Ako po. 25. Out by Aguilar. Score. 6 minutes! Score, 7-12. 6 minutes, may oras. Score pa ka na? 12-7. Dora! Sorry pa. Shout out kay Timer, Pakana. Ngayon. G-Boy! Sub. Kasi mo na walang pascal. Tayo mo. Yun, galing. Shout out kay Pakana, tsaka kay Bawal na bago yun. Alin? Bato Junior. Tsaka kay ano, Bispiras. Time out. Time remaining. 5 minutes. 2 seconds. Score. 5. Ayun. 5 minutes, 2 seconds! Score! Yan, score. 9-12! 9-12. Di ba? Patay. Ito yung team ng ano, 25 under ng Baybay Lupis. Ito naman yung team ng direksyon ng iba't ibang barangay. Ay, pasabog pa sa Ayan, time out. 5 minutes ang remaining time. Ay, ako yung receipt lang. 17 seconds to shoot. 17 seconds to shoot! Defense, lumibaw. Jambul. Quanto man dyan bulo? Jay, hindi. Jay, may RC. Ha? RC. Ay, basin mo. Bila tong bulo. Ball. Say ka na. 50 seconds. Foul number 20 daw. Si 10 seconds ko lang. substitution. Sab na to. Si Alin. Tulo presido.
59. Sub daw, sub. Reserve. Kasi puting mo. Sub. Sub daw, sub. Number 20. Paul. Puting. 20. Garla. Masa Paul puting mo. Ito ba? Ilan foul yung ano? Basta ano, aga sa mabit 17. Ay, aga sa baby puting aso pa. Pero mabawa puting. Isa imot. Pero no 15. Dalam lang. On call. Kaya po kinalang. Basta, abubad ko puting mo. Bawal ka na rin. Grabe na gano'n yung tawag niya sa ano, hindi pwede yun, pre. Paano magpipake? Anong gagawin namin eh? Lumibaw. Wapo bang si lumibaw? Abel. Sub. Iko. Score. 17-10. Sub na yung sub. Sub. Bow. Score. 10-17 lang. Yan, shout out kay Pakana, scorer machine. Inis tinignan. Go 40 minutes. 2 minutes. 39 seconds. Ito. Lago yan. 10 seconds to go. Shout out kay Puroy. Yan si Puroy, ito yung mga player ng Bukig. Hindi lang. Or si ano? Bilar. Aguilar. Asan yun? Bukig. Kasama? Ayun o siya, ano? Yung katabi ni Kiray. Bago to yan. Tapos, pag yung Pakatog shot yan, pakatog shot. Trouble. Pag-time sabi sa kanya para ipito niya, pag-time na. 1 minute, 50 seconds.
ano, si 2016. score. 1 minute. 1 minute. Pakatog shot. Katugman tanang mo. Seconds to go. 10 seconds. 3 seconds, 3 seconds. 3 seconds. Time. 52, 52. Time. Lumibaw, lumibaw. Yan, lumibaw yan. First foul, lumibaw. Personal foul. 30 seconds. 30. Seconds kamu. Baksa dito. Sub ka pag 30 seconds para pawisan ka. 31, 31. Jalan. 30 seconds! Sigan. 13, 13. 13 seconds! 10 seconds. Eh, wait. 10 seconds. Pito mo na. Time. Score 21-16. Final In favor of Favor of Dulag selection.